aho muri tuza gutwika iwawe niho uzimiriza utarakugeraho. Uyu mugani uvuze byinshi mu gihe nk'iki akarere kacu k'ibiyaga bigari kageze mu bihe bikomeye. Ese koko umuriro uri gucanwa i Bujumbura uteganyijwe kuzatwikirwa i Kigali? Mu gihe hashize amasaha make gusa Minisitiri w'Ububiligi Maxime Prévost ahakanye yivuye inyuma ko igihugu cye kidaha intwaro Burundi. Uyu munsi nkuru yageze hanze iteye ubwoba. Indege nini y'imizigo y'Ububiligi mu bwoko bwa Airbus A400 yaba yageze i Bujumbura ipakiye intwaro ziremereye. Ibi bivuze iki ku mutekano w'u Rwanda? Ese umugambi wo gutera u Rwanda waba ugiye gushyirwa mu bikorwa? Komeza ubane natwe kugeza ku musozo kuko tugiye gusesengura iby'iyi nkuru, tusesengure buri kintu cyose n'ingaruka zabyo kuri politiki y'akarere. Mu makuru agezweho kandi ashyushye dushobora kwemeza uyu munsi nuko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, aho ni mu Burundi, hageze indege nini cyane y'imizigo. Iyi ndege si indege isanzwe itwara abagenzi, ahubwo ni indege ya gisirikare mu bwoko bwa Airbus A400 cyangwa A400 cargo plane ikomoka mu gihugu cy'Ububiligi. Iyi ndege izwiho ubushobozi bwayo bwo gutwara imizigo iremereye cyane, harimo imashini z'intambara, ibifaru cyangwa intwaro ziremereye zidashobora gutwarwa n'indege zisanzwe. Icyatunguye abantu benshi kandi bigatera impungenge mu rwego rwa diplomasi nuko indege yageze i Bujumbura mu gihe gito cyane nyuma y'uko Ububiligi buhakanye imikoranire ya gisirikare n'u Burundi igamije gutera u Rwanda. Iyi ndege imaze kugwa ku kibuga cy'indege, imizigo yari irimo yahise ipakururwa mu buryo bw'ibanga rikomeye maze itwarwa mu kigo cya gisirikare kizwi nka Camp Gakumbu. Reka dusobanure gato kuri iki kigo cya Camp Gakumbu. Iki kigo cy'abasirikare kiri hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ni kimwe mu birindiro bikomeye u Burundi bukoresha mu gucunga umutekano w'umurwa mukuru, ariko kandi kikaba n'ihuriro ry'ibikoresho bya gisirikare biba bije gukwirakwizwa mu tundi duce tw'igihugu. Kuba izi ntwaro zagejejwe muri iki kigo ni ikimenyetso cy'uko hari kwitegurwa ibikorwa bya gisirikare bikomeye kandi byihutirwa. Kuba indege yageze i Bujumbura bituma dushyira mu majwi amagambo ya Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi. Mu masaha make ashize Maxime Prévost yari yakoresheje urubuga rwa X avuga ko ibirego byose bivuga ko Ububiligi buha Burundi intwaro ari ibinyoma n'ibihuha. Yavuze ko Ububiligi bushaka amahoro binyuze mu biganiro bya politike atari mu nzira y'amasasu. Ariko se niba Ububiligi budaha Uburundi intwaro, iyi ndege ya Airbus A400 cyangwa A400 yari ipakiye iki? Ese byashobokaga ko hari ibintu bindi Ububiligi bwaba bwohereje mu Burundi mu buryo bw'ibanga? Mu rwego rwa gisirikare, indege nk'iriya ntabwo iguruka mu bihe by'amakimbirane ipakiye ibiryo cyangwa imiti gusa. Ubusanzwe ibipakiye ibikoresho byitwa heavy military equipment. Ibi bishyira Ububiligi mu mwanya utari mwiza kuko biragaragara ko hari ikintu kiri gukorwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Ibi bishobora gufatwa nk'uburyarya mu rwego rwa diplomasi, aho igihugu kivuga amagambo meza y'amahoro mu ruhame, ariko mu buryo bwo munsi y'ameza kigakomeza gushyigikira umugambi w'intambara. Umuntu yakwibaza ati ese Ububiligi burajijisha u Rwanda n'amahanga mu gihe intego yabwo nyamukuru ari ugushyigikira u Burundi mu mugambi wabwo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda? Ikindi kintu gikomeye kigomba kureberwa hamwe n'aya makuru y'intwaro n'ibyemezo bya politike byafatiwe mu Burundi mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri iki cyumweru ishyaka rya CNDD-FDD ryongeye kwemeza Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umukandida waryo mu matora ya perezida ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ese kubera iki ibifite aho bihuriye n'umutekano w'u Rwanda? Isesengura rigaragaza ko kwemeza Ndayishimiye hakiri kare gutya ari uburyo bwo gukomeza umurongo wa politiki u Burundi burimo ubu, umurongo wo guhangana n'u Rwanda, umurongo wo kwishora mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, n'umurongo wo gushaka imbaraga za gisirikare zishobora guhindura isura y'akarere. Bivugwa ko uyu mugambi wo gutera u Rwanda ari umugambi munini utazashozwa
mu munsi umwe cyangwa utazaba mu munsi umwe. Kugira ngo uyu mugambi ugerweho, ishyaka rya CNDD-FDD rikeneye ko Ndayishimiye aguma ku butegetsi kugira ngo amasezerano y'ibanga bafitanye n'Ububiligi n'ibindi bihugu akomeze kubahirizwa. No kuvuga ko intwaro zirimo kugizwe i Bujumbura uyu munsi ari igice kimwe cyitegurwa rya vuba n'irya kure ry'intambara ishobora kumara imyaka itari mike. Ibi byerekana ko Burundi butari guteganyiriza amahoro mu mwaka wa 2027, ahubwo buri guteganyiriza amatora azaba mu bihe by'intambara cyangwa amakimbirane akomeye. Tugaruke kuri wa mugani twatangiranye, aho umuriro uturutse uza gutwika iwawe niho uwuzimiriza utarakugeraho. Mu rwego rwa gisirikare no kurinda igihugu, uyu mugani usobanuye ikintu kimwe gusa: kwirinda hakiri kare. Niba u Rwanda ruri kubona intwaro ziremereye zigera i Bujumbura, niba ruri kubona indege za gisirikare z'Ububiligi zipakurura imizigo i Camp Gakumbu, ruyobowe n'uyu mugani, ntabwo rwazategereza ko rurindwa n'amashyi cyangwa n'Imana. Uburyo bwa gisirikare buvuga ko niba uzi ko umwanzi ari gutegura igitero, ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo muriro wawucanye uwumuzimirizeho mu gihugu cye. Nta kuvuga ngo bataragera ku mupaka wawe. Ibi bishobora gusobanura ko u Rwanda narwo ruri kurebera hafi cyane iyi mirimo iri kubera i Bujumbura, kandi ko rushobora gufata ingamba zikarishye zo kurinda ubusugire bwarwo. Tuzirikane ko Burundi bumaze igihe bufungiye imipaka y'ubutaka n'u Rwanda, ariko mu buryo bw'ibitekerezo n'imvugo by'abayobozi babwo bakomeje kugaragaza ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'ibibazo byabo. Iyo ufashe iyo mvugo y'urwango ukayongeraho intwaro nshya zituruka mu Bubiligi, ukayongeraho no gukomeza ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu mwaka wa 2027, ubona ishusho yuzuye y'intambara iri gutegurwa. Ibi birimo kuba hagati y'Ububiligi, Burundi n'u Rwanda ntibireba ibi bihugu gusa, bikubiyemo n'ishusho y'uburyo amahanga akoresha ibihugu bya Afurika mu nyungu zabyo. Ububiligi nk'igihugu kigeze gukoloniza Burundi n'u Rwanda bufite amateka maremare yo gushaka kugira uruhare mu mikorere y'abayobozi cyangwa mu mitekerereze y'abayobozi b'ibi bihugu. Ku Bubiligi rero bwaba buri guha Burundi intwaro, mu gihe u Rwanda rwo ruri mu rugamba rwo kwiyubaka ndetse no kwiyambura ababukolonije rukikorera politike yarwo, bishobora gusobanurwa nk'uburyo bwo gushaka kwanduranya. Ariko se ibi bihugu byombi biribwira ko akarere kacu kwihanganira indi ntambara? Muri Kongo harashya, muri Sudani harashya, none ni Bujumbura umuriro watangiye kwaka. Ibi bintu bikwiriye gutuma abaturage b'akarere babo baba maso. Amakuru nk'aya ntabwo ari amakuru yo kumva gusa ngo tuyarenze ingohe. Ni amakuru agomba gutuma twibaza tuti ese amahoro arambye azaboneka ate mu gihe hari abacyohereza intwaro mu buryo bw'ibanga? Mu gusoza iyi nkuru yacu y'ubucukumbuzi, biragaragara ko hari imikino ya politiki ihambaye iri gukinirwa inyuma y'amarido. Ku ruhande rumwe hari amagambo ya diplomasi aryohereye asohoka mu Bubiligi avuga ko nta ntwaro zoherejwe. Ku rundi ruhande hari amakuru y'ifoto n'ay'abantu bari aho i Bujumbura bemeza ko indege ya Airbus A400 yapakuriye imizigo ya gisirikare. Kuba ishyaka rya CNDD-FDD ryemeje Ndayishimiye kuri manda y'ibihumbi 3 mu mwaka wa 2027 ni ikimenyetso cy'uko bashaka ko uyu mugambi w'intambara utazazitirwa n'impinduka z'ubutegetsi. Umugambi n'umwe: gukomeza kwitegura, gukomeza gushaka intwaro no gukomeza kureba ko u Rwanda rwasumbirizwa. Ariko nk'uko twabivuze mu ntangiro, u Rwanda narwo ruzwiho kuba rutadindira
ko umuriro ugera mu nzu cyangwa rudategereza ko umuriro ube wagera mu nzu yarwo. Isomo rikomeye ni uko buri gihugu kigomba kumenya ko intambara nigera igisubizo kirambye. Turasaba buri wese ukurikiye iyi nkuru gukomeza kuba maso ndetse tugakomeza kumenya amakuru, ugasoma hagati y'imirongo y'ibyo abanyapolitike bavuga. Ese urabibona te uyu mugambi w'Ububiligi n'u Burundi? Ese ubundi u Rwanda rukwiriye gufata izihe ngamba nyuma yo kubona izi ntwaro zigera i Bujumbura? Ubwo ndavuga Gakumbu. Tanga igitekerezo cyawe muri comment hano hasi, tuganire. Kandi niba hari inkuru yagufashije gusobanukirwa imitekerereze y'akarere, kora subscribe ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Murakoze, ndabashimiye cyane.